Pozdravljam vas na početku video lekcije u kojoj ćemo, kao što smo najavili, istraživati elastičnu potencijalnu energiju. Vjerojatno ste s nestrpljenjem očekivali naš novi susret. Dakle, danas ćemo tumačiti i matematički opisivati elastičnu potencijalnu energiju. Podsjetimo se. Opruga se elastičnom silom opire deformaciji kao što je prikazano na slikama sa strane. Ako razvlačimo gumicu za kosu, deformacija označena je zelenom strijelicom, javlja se elastična sila koja je označena rozom strijelicom, koja se opire razvlačenju ili, ako sabijamo oprugu, elastična sila se opire sabijanju. Uočili smo da je elastična sila kojom se opruga, odnosno elastično tijelo odupire na deformaciji, F jednako minus kx, gdje je k konstanta elastičnosti opruge, a x deformacija, istegnuće ili sabijenost. Minusom smo naglasili da su elastična sila i deformacija suprotnih orijentacija. Pri istraživanju elastične sile crtali ste graf ovisnosti sile o deformaciji, fx graf koji izgleda ovako. Na grafu se zorno vidi da elastična sila nema stalan iznos, već da je veća za veću deformaciju. Pri uvođenju mehaničke energije rekli smo da tijelo koje doživi elastičnu deformaciju može obaviti rad, što znači da dok je deformirano ima energiju. Tu smo energiju nazvali elastična potencijalna energija. Tako, na primjer, elastična potencijalna energija lijeve opruge je nula jer nije deformirana, a desna opruga koja je stisnuta ima elastičnu energiju različitu od nula. Elastičnu potencijalnu energiju označavat ćemo EEP. Kad smo raspravljali o potencijalnoj energiji, rekli smo da trebaju biti ispunjena dva uvjeta da tijelo ima potencijalnu energiju različitu od nula. Tijelo treba biti u posebnom položaju i pri tome treba biti u polju sile. Tijelo će imati elastičnu potencijalnu energiju ako se nalazi u posebnom položaju u polju elastične sile. Ponovimo još jednom. Poseban položaj u polju elastične sile znači da je tijelo van ravnotežnog položaja, na primjer razvučena ili sabijena opruga. Napeti luk prikazan na slici lijevo ima elastičnu potencijalnu energiju različitu od nula. Otpuštanjem luka, to jest prestankom deformacije luka, što je prikazano na slici desno, njegova elastična potencijalna energija je nula. Istražimo koliko elastičnu energiju sadrži sabijena, odnosno rastegnuta opruga. To nas vraća na stari obrazac. Promjena energije jednaka je uloženom radu. To jest, elastična potencijalna energija koju će imati rastegnuta opruga jednaka je radu potrebnom da se opruga iz stanja kada joj je ta energija nula, opruga nije rastegnuta ni sabijena, dovede u stanje da joj je različita od nula, dakle opruga je sabijena ili rastegnuta. Koliki rad treba uložiti da se opruga rastegne za x? Kako doći do odgovora na postavljeno pitanje objašnjeno je u priloženom videu. Pri rastezanju opruge njezino je produljenje proporcionalno vanjskoj sili koja ga izaziva. Pogledajmo F delta x dijagram. Rad pri rastezanju opruge možemo izračunati kao površinu trokuta u F delta x dijagramu. Rad iznosi 10 džula, pa je tolika i elastična potencijalna energija pohranjena u opruzi. Video prikaz vas podsjeća na ono što smo učili kod rada sile, čiji iznos nije stalan.
Rad je površina ispod fx grafa te iznosi v jednako fx kroz 2. Početno je opruga bila nedeformirana te je početna elastična potencijalna energija opruge 0. Zbog toga je elastična potencijalna energija opruge nakon deformacije jednaka uloženom radu. EEP jednako V. Izraz za elastičnu potencijalnu energiju opruge izvest ćemo analizom mjerenja elastične sile. U tu svrhu preuzmimo mjerenja koja smo imali kod istraživanja elastične sile i nacrtajmo fx graf. Tablicu mjerenja dopunjavamo stupcem u kojem x preračunavamo iz centimetra u metre, vodeći računa o pouzdanim znamenkama. Obradu tablice i crtanje grafa radimo u Excelu. Kao što smo rekli ranije, elastičnu potencijalnu energiju ćemo određivati kao površinu ispod fx grafa. Rezultate mjerenja ćemo unijeti u tablicu sa stupcima x i EEP. Kako je EEP malene vrijednosti, iskazat ćemo ju u miliđulima. Premda je samo po sebi jasno, istaknimo prvo mjerenje. X je jednako 0, EEP jednako 0. Za x je jednako 0,02 metra, čitamo da je F jednako 0,3 njutna. A površina ispod grafa, rozi trokutić, to jest elastična potencijalna energija, iznosi 3 miliđula. Unesimo u tablicu. Za x jednako 0,04 metra čitamo da je F jednako 0,6 njutna. A površina ispod grafa, opet trokutić, iznosi 12 miliđula. Za x jednako 0,06 metara čitamo da je F jednako 0,8 njutna. Površina ispod grafa iznosi 24 miliđula. Za x jednako 0,08 metara čitamo da je F jednako 1,1 njuton. Površina ispod grafa iznosi 44 miliđula. Za x jednako 0,1 metar čitamo da je F jednako 1,4 njutna. Površina ispod grafa iznosi 70 miliđula. Za x jednako 0,12 metara čitamo da je F jednako 1,7 njutna. Površina ispod grafa iznosi 102 miliđula. Za x jednako 0,14 metara čitamo da je F jednako 2 njutna. Površina ispod grafa iznosi 140 miliđula. Možemo li iz podataka u tablici zaključiti kako
elastična potencijalna energija ovisi o x? Teško. Lakše ćemo zaključiti ako ih prikažemo grafički, to jest nacrtamo EEP x graf. Rezultate dobivene analizom fx grafa prikažemo grafički u EEP x grafu. Graf izgleda ovako. Vidimo da je graf parabola. Takav smo graf već imali nekoliko puta u poučavanju fizike u prvom razredu. Na primjer, ovisnost puta u vremenu, kod jednoliko ubrzanog gibanja, ovisnost kinetičke energije o brzini. I znamo da to znači da je EEP o x ovisna kvadratno, te pišemo EEP razmjerno x kvadrat. Kako odrediti faktor proporcionalnosti između EEP i x na kvadrat? Dopunimo tablicu stupcima za x na kvadrat i za faktor EEP kroz x na kvadrat. U tablici vidimo da se faktor EEP kroz x na kvadrat vrti oko broja 7, to jest kreće oko 7 džula po metru kvadratnom. Odredimo li srednju vrijednost faktora, dobijemo 7,1 džula po metru kvadratnom. Što je taj faktor? Fizikalno značenje faktora EEP kroz x na kvadrat možemo dobiti analiziramo li njegovu jedinicu. Džul po metru kvadratnom jednako newton puta metar kroz metar na kvadrat jednako newton kroz metar, što je jedinica konstante elastičnosti. Dakle, faktor EEP kroz x na kvadrat je povezan s konstantom elastičnosti. Usporedimo vrijednost faktora EEP kroz x na kvadrat s konstantom elastičnosti opruge K jednako F kroz x. Ponovno se vratimo u tablicu mjerenja od istraživanja elastične sile. Dopunimo tablicu stupcem x iskazanu u metrima i stupcem za izračun K, konstantu elastičnosti. Izračunom dobijemo da konstanta elastičnosti iznosi 14,3 njutna po metru, što je približno dvostruko od faktora EEP kroz x na kvadrat. Te pišemo EEP kroz x na kvadrat jednako je K polovina. To nas dovodi da konačno za elastičnu potencijalnu energiju možemo pisati izraz EEP jednako 1/2 K puta x na kvadrat. Podsjetimo se da EEP označava elastičnu potencijalnu energiju jedinica Joule, oznaka J, K označava konstantu elastičnosti opruge, jedinica Newton po metru ili Newton kroz metar, oznaka N kroz M. X je deformacija opruge, jedinica metar, oznaka M. U priloženom videu predstavljen je primjer kućnog pokusa s primjenom elastične potencijalne energije.
Analizirajmo prikazani video pokus. U video pokusu smo vidjeli da se na vrh kemijske olovke treba djelovati silom koja je jednaka težini čaše s vodom, čija je masa 357 grama. Usred skupljanja opruge pritiskom, pomični se vrh skratio s 1,30 cm na 0,50 cm. Iz tih podataka odredite kolika je energija pohranjena u stisnutoj opruzi kemijske olovke iz video pokusa. Ispišimo podatke. MT je 357 grama, L1 je 1,30 cm, L2 0,50 cm, a da bismo odredili EEP, trebamo znati konstantu elastičnosti opruge u olovci. Kako ćemo to saznati? Da nazovemo proizvođača i pitamo da nam kaže taj podatak. Konstantu elastičnosti ćemo odrediti iz sile i deformacije. K jednako F kroz X. Sila koja izazove konačnu deformaciju opruge je težina čaše s vodom. Pa imamo F jednako M puta G, a to je jednako 3,5 njutna. Deformacija je skraćenje opruge pritiskom i jednaka je razlici duljine vrhova olovke prije i nakon pritiska, pa slijedi X jednako L1 minus L2 jednako 0,8 cm. Odnosno, X je jednako 8 puta 10 na minus 3 metara. Konstanta elastičnosti iznosi K jednako 437,5 njutna po metru. Nadalje, primijenimo izraz za elastičnu potencijalnu energiju. EEP jednako 1/2 kx na kvadrat. Uvrštavanjem k i x u izraz za elastičnu potencijalnu energiju dobijemo EEP jednako 0,014 džula. Probajte elastičnu potencijalnu energiju stisnute opruge olovke odrediti bez posebnog određivanja konstante elastičnosti. Možda vam se ovo čini kao igrarija, međutim, želeći napraviti električnu sklopku kojom će upravljati uređajem bežično, a da joj ne treba napajanje baterijom, izumitelji su posegnuli upravo za ovim rješenjem. Pritisak prsta na sklopku je izvor energije. Kad su osvijestili tu činjenicu, dalje je sve bilo lako riješiti. Istražite na internetu kako rade i kako su građene bežične sklopke koje nemaju izvor napajanja energijom. Još jedan životni primjer. Najveća energija koju kost može upiti da se pritom ne slomi ovisi o karakteristikama kosti, poput poprečnog presjeka i elastičnosti. Izmjereno je da zdrava ljudska bezdrena kost presjeka oko 6 cm2 može upiti oko 200 džula da se ne ošteti. Pitanje pod A. Kolika je približna visina s koje bi osoba mase 65 kg mogla pasti, dočekavši se s obje noge kruto pri padu na podlogu, da ne riskira lom kosti? Odgovor pod A. 35 cm, B. 60 cm, C. 130 cm, D. 200 cm. Dakle, E1 jednako 200 džula, masa iznosi 65 kg, tražimo visinu. Dočekavši se na obje noge, energija udarca se prima na dvije kosti, te se može upiti 400 džula energije. Energija koju kosti pri doskoku upijaju je gravitacijska potencijalna energija našeg tijela.
te visina s koje krutim doskokom bez rizika skakanja možemo skočiti, H jednako EGP kroz M puta G, što za osobu mase 65 kg daje rezultat H jednako 61,5 cm. Kako se traži približni rezultat, istaknuli smo 60 cm. Odgovor B. Podsjećamo vas da je u kvizu iz gravitacijske potencijalne energije bilo postavljeno pitanje u kojem se ističe da u prosjeku ljudi iz čušnje mogu skočiti 60 cm u vis. Je li podudarnost ova dva podatka slučajna? Istražite razloge koji potvrđuju vaše mišljenje. Nastavak primjera, dio B, glasi: kako to da se unatoč tako maloj visini dobivenoj u dijelu A kosti ne slome pri skokovima s daleko veće visine? Pri doskoku, osim kostiju, ključnu ulogu imaju mišići tetive. Gornji izračun uzeo grubu aproksimaciju da je doskok krut, to jest da sva upijena energija završava u kostima. Međutim, kod doskoka veliki dio energije mogu upiti mišići i tetive. Dakle, veliki dio energije prelazi u elastičnu energiju mišića i tetiva. Onaj koji ima dobro uvježbane mišiće tjelesnim treniranjem može spremiti veću količinu energije u mišiće jer su vježbanjem elastičniji, fizikalno rečeno imaju veću konstantu elastičnosti. S druge strane, da i ovaj grubi izračun visine s koje se može pasti bez rizika loma kostiju ima smisla, pokazuju primjeri pada starijih osoba koji pri padu, na primjer u kadi, dožive teške lomove kostiju. Naravno, u ovom slučaju nije samo problem neelastičnosti mišića, već i smanjene elastičnosti samih kostiju. I u sigurnosti vozila važnu ulogu ima upijanje energije. Puno se računa vodi o tome da se smisli takva šasija i oplata automobila koja pri sudaru upija čim više energije. I zadnji primjer povezan je s našim tijelom. Tetive su jaka elastična vlakna kojima su mišići vezani za kosti. Pri laboratorijskom istraživanju za jednu je tetivu izmjereno da se pod teretom mase 250 grama rastegne za 1,23 cm. Odredite konstantu elastičnosti ove tetive i pod B, zbog svoje debljine ova tetiva može izdržati najveće naprezanje od 138 N da se ne prekine. Koliko pri tome tetiva upije energije? Pri ispisivanju podataka pretvorimo mjerne jedinice. Za masu, za x i F iznosi 138 N. Zanima nas K i iznos EEP. Konstantu elastičnosti dobijemo izravno iz elastične sile. F jednako kx pa je K jednako F kroz x. Pri čemu je elastična sila jednaka sili koja napreže tetivu, to jest težini utega. F jednako M puta G. Za konstantu K imamo K jednako M puta G kroz x, a to je jednako 199,4 N po metru. Usporedite konstantu elastičnosti ispitivane tetive s konstantom elastičnosti opruge ili opruga koju ste koristili kod istraživanja elastične sile. Tetiva primljenu energiju pohrani kao elastičnu potencijalnu energiju. EEP jednako 1/2
k puta x maksimalno na kvadrat, gdje je x maksimalno produljenje tetive pod djelovanjem sile 138 njutna. Kako je x jednako f kroz k, za EEP pišemo 1/2 k puta f kroz k na kvadrat. Time dobijemo EEP jednako f na kvadrat kroz 2k, a to je jednako 47,8 džula. Znamo li da u katalozima jakih udarnih električnih čekića, popularno rečeno štemalica, piše da je energija jednog udarca 20 džula, možemo zamisliti što za tetivu i mišić znači primiti skoro 50 džula energije. Na kraju, kvizom provjerite svoje znanje o elastičnoj potencijalnoj energiji. Podsjećam vas da pri rješavanju kviza za akceleraciju slobodnog pada uzmite g jednako 10 metara po sekundi na kvadrat. Pristupiti kvizu možete putem pina 01411371, putem poveznice koju vidite na ekranu ili putem QR koda. Puno uspjeha u rješavanju kviza! Ovom video lekcijom završili smo odgovor na pitanja kad tijelo ima mehaničku energiju i koliko ona iznosi. Svakako, tijelo može istovremeno imati i kinetičku i potencijalnu energiju. Na primjer, kad igrate košarku, lopta koju ste bacili suigraču istovremeno ima i kinetičku energiju, dakle giba se nekom brzinom, i gravitacijsku potencijalnu energiju, dakle nalazi se na nekoj visini od poda. Isto tako, na primjer, kod utega koji titra ovješen na oprugu, istovremeno imamo sve tri energije: kinetičku, uteg se giba, gravitacijsku potencijalnu, uteg se podiže na visinu, i elastičnu potencijalnu energiju. Opruga se elastično deformira, rasteže i skuplja. Sljedeći put ćemo malo vremena posvetiti ukupnoj mehaničkoj energiji tijela. Do tada, pozdrav!